Pasukan Iran atau IRGC kembali melancarkan gelombang serangan baru ke wilayah Israel. Dalam serangan terbaru ini, IRGC dilaporkan menggunakan sejumlah rudal balistik Gard yang juga dikenal sebagai bagian dari pengembangan keluarga Shahab-3. Beberapa laporan disertai video menunjukkan rudal-rudal itu diberi tulisan khusus berisi ucapan terima kasih kepada rakyat Spanyol, Pakistan, Jerman, dan India. Rekaman penampakan rudal dan detik-detik peluncurannya diunggah ke Telegram Jumat 27 Maret 2026. Dalam video yang beredar, sejumlah rudal tampak diluncurkan secara beruntun dari lokasi yang diduga berada di wilayah Iran. Aksi ini kembali menandai meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam konfrontasi terbuka antara Iran dan Israel. شهدای و صدیقین پروردگارا تو شاهد باش ملت بزرگ ایران در میدان و در خیابان در حمایت از دین تو و در دفاع از حق خود ذره‌ای کوتاه نیامدند و نخواهند آمد. خدایا همه کار تویی و امیدمان فقط به تو. لبیک یا حسین یا زهرا یا زهرا یا زهرا. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.